हरि ओम तत्सत 18 27 54 108 जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय भूरुपति परशुराम मोर गुरु महेंद्रगिरी निवासी प्रभु परशुराम बागदेवी जगज्जन निवास हंकड़वासिनी मोर इष्ट देवी ये सज्जन ये हूँ कलिजुग कलिजुगर भविष्य ज्ञानता होती पंचसखा पंचसखा भितर अन्यतम साधक ब्रह्मपुरुष होती आगतर आगतर ज्ञानता महापुरुष अच्युतानंद विभिन्न प्रकार जुगरे विभिन्न बार ऋषि मुनि भक्त मैंने आसिक सब जुगर वर्णना करते जुग शेष को शेष निर्णय करते केवे कौन हम किए अवतार बाद आसवे कौट जन्मे कौन हे भगवान व्यासदेव हाँ तापर आमर वाल्मीकि महर्षि एणु आमर भार्गव विभिन्न बार ऋषि मुनि माने जुगे जुगे प्रत्येक जुगे से माने शास्त्र रचना करते भविष्य वर्णना करते प्रत्येक जुगर भविष्य वर्णना अच्छी रही ये कलिजुगर भविष्य ज्ञाता होती किए न महापुरुष अच्युतानंद पंचसखा मैंने किसी लिखिं किंतु संपूर्ण भविष्यवाणी महापुरुष अच्युतानंद लिखिं सज्जन महापुरुष जो मालिका वर्णना कले अमित्राक्ष छंद्र वाणी की से प्रकाश कले से जो ठारे वाणी की प्रकाश कले ये कलिय तो मानव महापुरुष वाणी की बुझा सहज नुह आम कहे 3 दूणे 6 महापुरुष लिखिजे 3 दूणे 8 केमी तुम हिसाब कर 3 दूणे 8 केमी हम ये जो महापुरुष जो ठारगार भाषा ये ठारगार भाषा बुझापी ये कलिय तो मानव असंभव आज महापुरुष मालिका को लेकिन जो भाव आलोचना पर्यालोचना चली महापुरुष वाणी की मालिका को महापुरुष शास्त्र को लेकिन बर्तमान बेपार बणिज लगी जामी पैसा रोजगार कर लिखिं महापुरुष मोर ग्रंथ पढ़ी सर्वे ज्ञानी बोलाइबे मोर ग्रंथ पढ़ी सर्वे बेपार करेंगे महापुरुष वाणी की धरिकी बेपार बणिज कर चल कोटा बाटी करवा गाड़ी घोड़ा करवा वैभव भितर रहीपरी महापुरुष वाणी की चले सज्जन महापुरुष लिखिं 318 खंड मालिका 318 खंड मालिका भितर सर्वश्रेष्ठ मालिका हूँ महापुरुष शिवकल्प निरीघ महागुप्त पद्मकल्प तापर चकोड़ा मुड़ाण एमती 4-5 खंड गुप्त मालिका महापुरुष लिखिं जे कि प्रकाश मान जगत पर्यटन आसी ना बर्तमान आसी खंडे 2 खंड शिवकल्प निर्घंट केवल जहाँ बर्तमान चली शिवकल्प निर्घंट मध्यम चली तेणु ये जो चकोड़ा मुड़ाण रहा आउ जो पद्मकल्प कथा कहली कहले पद्मकल्पे जेते कथा कही अच्छी चित्तरे चित्तबू अज्ञानी अभिज्ञ लोक क्षण कदापि तू न करू जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बर्तमान महापुरुष मालिका को लेकिन जो चली अपभ्रंश कराऊँगी महापुरुष को बानारे कलंक लगुच महापुरुष बानारे निंदा देका चली आज दीर्घ 40 वर्ष महापुरुष मालिका को प्रकाश कर निंदा कलंक देके आज पर्यटन चली ये सज्जन ये जिते गुड़े कथा मालिका माध्यम आलोचना पर्यालोचना चली ये केवल केमी हाइलाइट हम केमी आगू को जीवु पैसा आसो गाड़ी घोड़ा करूँ आम ना कमेबू यही हिसाब से बर्तमान महापुरुष मालिका कार्यक्रम चली ये हूँ महापुरुष अच्युतानंद महापुरुष क्षेत्र हूँ महेंद्रगिरी क्षेत्र सिंहराज क्षेत्र आम गला 20 तारीख दिन परशुराम जयंती अक्षय तृतीया पालन कर आज हूँ
27 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଦେବେ ଆଜି ସିଂହରାଜ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଏଠି ଆମର ଯଜ୍ଞାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। এই ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି এই ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ବାଳ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏ ସିଂହରାଜ ପର୍ବତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଠାରୁ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। ମହାପୁରୁଷ ବାଣୀକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କର ନାହିଁ, ଯଦି ଜାଣିଛ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସ, ଯାଇ ଗୋଟେ ମୂଲ ଲାଗ, କର୍ମ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କର। ଅପଭ୍ରଂଶ କରିକିରି ବାଣିକି ବାନରେ କଳଙ୍କ ଦେଇକିରି କୌଣସି ପ୍ରଚାର କର ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ରାମ ମୋର କୋଟ ଧନ ଦିନେ ମୁକୁଳା ହୋଇବ, ଅନ୍ଧ କି ମୁକୁତା ବୋଲି ଚିହ୍ନିବ। ଏ ଅନ୍ଧ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ଏଟା ସୁନା ରୂପା ନା ଲୁହା ପିତ୍ତଳ? ତାକୁ ଦେଇଦେବ ଦେଖ କ'ଣ ଧାତୁ ସେ ଧରିବ ବାଟେ ବାଟେ ଚାଲିଯିବ। ସୁନାକୁ କିଏ ଜାଣିବ? କିଏ ଜାଣିଥିବ? କିଏ ସୁନାକୁ ଜାଣିବ? ବଣିଆ ଜାଣିବ। আরে সোনারে যে সনে কলঙ্ক তাই অগ্নিরে পড়িলে ঝটক হই সেই রূপে অঙ্গ পালটি জীব কলঙ্ক ছাড়ি নির্মল হইব। এ সোনা বলি তোর দেহটি জানো, এ মন্ত্র টাঙ্গনারে ঝাড়িব পুণ। ব্রহ্ম অগ্নি ওঠে একা অক্ষর, ধ্যান ফুঙ্করে নির্মল শরীর। যে ধ্যান ধারণা সমাধি যে কি জাতিস্মর ভক্ত, জাতিস্মর ভক্তଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଡ଼ା ଆନନ୍ଦ ପାରିବେ ଜାଣି ରାମ। ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଲି ଏ ବେଲପଦ ରାମ ତୋତେ କହୁନି ବା, ମୁଁ ମହାପୁରୁଷ ରାମ କଥା କହୁଛି। ଆମର ତ ଦୁଇଟା ରାମ ଅଛ ଏଇଠି, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ରାମ, ଗୋଟେ ବେଲପଦ ରାମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ରାମ କୋଉଟା ଗଲା? ଆଚ୍ଛା ଏ ରାମ ତୁ ହଁ କହୁନୁ? ତୁ କହିବୁ ନା ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାମକୁ ଡାକିକି ପଚାରିଲେ, ରାମକୁ ଧରିକି ସେ କଥୋପକଥନ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଳିକା ଭାବରେ ରାମକୁ ପାଖରେ ବସିକିରି କହୁଛି ରାମ ଇଏ ମୋ କୋଠଧନ ଦିନେ ମୁକୁଳା ହବ, ଅନ୍ଧ କି ମୁକୁତା ବୋଲି ଜାଣିବ। ଇଏ କଳିଯୁଗରେ କଳିୟତ ମାନବ ମୋ ବାନାକୁ ଧରିକିରି ବୁଲିକିରି ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆରେ ଏ ବାନା ନାମ ଯେଣୁ ପତିତ ପାବନ, ପତିତରେ ଦୟା ହେଲା। ଆରେ ଏ ପଚରା କୋନାରେ ଗରମ ରହିଛି, ତାକୁ ବୁଝି ସୁଝି ଧନ ଖେଳାରେ রামচন্দ্র বুঝি সুঝি ধন খেলারে রামচন্দ্র। আরে গালুয়া মালুয়া ভকত যেতেক সেকালে হইবে হোଣା। 25 ବର୍ଷର ଆମ ଘୋଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଯିବ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ଏ ଗାଲୁଆ ମାଲୁଆ ଭକତ ଯେତେକ ସେକାଳେ ହଇବେ ହୋଣା। ଆରେ ଶୂନ୍ୟ ଭଜନକୁ ଯେ ଜନ କହିବ ରାମ, আরে সেব ভকতে গণারে রামচন্দ্র। সেব ভকতে গণারে রামচন্দ্র। মহাপুরুষ কহিলে যে ভক্তের গণা সে হব। কিଏ ভক্তের গণা হব না? এইভাবে ভক্ত ଯିଏ ହେଇଥିବ, এইভাবে ଭାବନା ତାର ଥିବ, সেই ভক্তের গণা হব। তাଙ୍କ শ্রেষ্ঠ কিଏ? পঞ্চসখা, দ্বাদশ গোপাଳ, 16 ସରଦାର, 24 ଅଶ୍ୱାର, 64 ମହନ୍ତ, 256, 300 ନାରୀ ଭକ୍ତ, 300 ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଥିବେ। ଇଏ ପିଲା ଖେଳ କଥା ପଡ଼ି ନାହିଁ। ନିରାକାର ଭଜନ ଏ ନିର୍ମଳ ଭଗବତୀ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରିଲେ କୋଟି ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମ। ଏହି ନିରାକାର ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲି, ଏ ନିରାକାର ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରିବ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରିଲେ କୋଟି ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ନିରାକାର ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଗୁଣାଣକୁ, ଆରେ ଗୁଣୁଥିଲେ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଭୟ ନଥିବ କାହାକୁ। ଅନାମ ନାମ କାମ ବୀଜକୁ ଭଜ ହୋ ମନ, অনাম আরে তা তোলে ওঙ্কার রক্ষি দেখো শূন্য ব্রহ্মকু ভজ হো মন। অনাম নাম কাম বীজকু ভজ হো মন। এতে সহজ নয়, তুমি মহাপুরুষ বাণীকিরি কইদেব, বুঝিকিরি কইদেব। মহাপুরুষ লিখিছেন তাଙ୍କ ମାଳିକାରେ
ଅକାର ଲେଖିଣ ଅର୍ଦ୍ଧକ ପଶ୍ଚିମ ଋତୁରାଜ ଦକ୍ଷିଣରେ ଏଇଠାରୁ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇବ ଶନି ଥିବେ ପଶ୍ଚିମରେ। ଇଏ କେତେ ହେଲା ଆଗ ହିସାବ କରିବା। ମେଷକୁ ବୃଷ ସଙ୍ଗତେ ମିଶାଇବ ମିଥୁନରେ ପ୍ରକାଶିଣ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ତା ଦକ୍ଷିଣରେ ଲେଖ ନକ ମୋର ଗୁଣ ମୀନ ଶନି ଗୁରୁବାରରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ଅଙ୍କେ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ ମିଥୁନ ମାସରେ 13 ଦିନ ପକ କାଳ ଧରଣୀରେ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ପୋଥି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ତମ୍ବାପତ୍ର ପୋଥି ଅଛି ଯିଏକି ପ୍ରକାଶ ହେଇନାହିଁ ସେ ତମ୍ବାପତ୍ର ପୋଥି 27 ବେଳକୁ ପ୍ରକାଶ ହବ। 27 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ହବ ସେ ପୋଥି ପ୍ରକାଶ ହବ। ପୋଥି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ପୋଥି ଅଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଲେଖା। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହିଲି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପୋଥି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୋଥି ଅଛି। ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହବ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ସାଲ ଅଙ୍କ ଯେ ଗୁପ୍ତ ହେବ ମାତ୍ର ମସିହା ଚଳୁଥିବ। ସାଲ ଅଙ୍କ ପରାବ୍ଧ ଇଏ କିଛି ସେତେବେଳେ ନଥିବ, ଚାଲିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଚାଲିବ ନା ସେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜୁତି ଶାସନ ଲୋପ ହୋଇଯିବ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ନା କେବଳ ଚାଲିବ କ'ଣ ନା ସାଲ ଅଙ୍କ ଯେ ଗୁପ୍ତ ହେବ ମାତ୍ର ମସିହା ଚଳୁଥିବ। କେବଳ ମସିହାଟି ଚଳୁଥିବ। ଯେଉଁ ମସିହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ମସିହା। ଏହାପରେ ଆସିବ 27 ମସିହା। ଅପେକ୍ଷା କର 27 ମସିହାକୁ। 27 ମସିହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। କ'ଣ ହବ? ବାଚାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଚାଳମି ଚାଲିଛି ପୃଥିବୀରେ। ମହାପୁରୁଷ କଥାକୁ ନେଇକି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଚାଳମି ଚାଲିଛି। କେମିତି ଆମେ କହିକିରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଏ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଆମ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଇଏ କ'ଣ ହବ? ଏମାନଙ୍କର ପାଳି କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରୀ ଯାଇ ରହିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ନିରୀହ ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗୋପପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଏଇ ନିରୀହ ବନବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚଳିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ପରବ୍ରହ୍ମ ଯାହାର ଲୋମମୂଳେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ରଧାରୀ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖରାରେ ବୁଲିକିରି ଗାଈ ଚରେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରେଇଲେ ସେତେବେଳେ ଘରୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତୁ ଆଇଲୁ ତୋ ଘରୁ ଆଣିବୁ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ, ସେ ତାର ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଆଣିବ, ତାର ମା ଦେଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଲା, ଏମିତି ସବୁ ନେଇକିରି ଆସିବେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ଆଣିବେ, ତାକୁ ଠୋଲା ଠୋଲା କରିକି ବଡ଼ ଲମ୍ବାଟେ କରିଦେବେ, ଚଉଟାଟେ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖୋଲିକି ସେଇଥିରେ ଢାଳିବେ। ତାକୁ ବସିକି ଗୋଳାଗୋଳି କରି ଏକାଟା ଖୋଇବ, ସେ ତାକୁ ଖୋଇଦେବ ବସିକିରି ଏକାଠି ଖାଇବେ। ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଚଣ୍ଡୀ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ 10-50 ଅର୍ଡ଼ର ଚଣ୍ଡୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ସଖାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଚଣ୍ଡୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାବୀ କପଟି କଞ୍ଚା କରିଦେଲେ। କିଏ ଲୋ ମା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ? ଆମକୁ ଭୋକ କଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଆଇଛୁ। ନଉନୁ ନେ ଦିନେ ଖାଇଦିଆ, ଆସ ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଇଦେବି। ଏକୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ଭାତ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି କଟା ଆଣିଛ, ଏକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଆସି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ ନା ଏ ଯେଉଁମାନେ ବସେଇଛ ଏଇଠି ବସେଇକିରି ଆଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ ଆଉ ଭୋଜନ କରୁଛ, ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବୁ? ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ମୁଁ ରହିବି? ଏ ବା ମୋର ଆତ୍ମା ସବୁ। ଇଏ ମୋର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବାକୁ ଆଇଛି। ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଖାଇବି, ଆଙ୍କୁ ଖାଇବି ବୋଲି କହୁଛୁ। ତା ଚାଲ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ କିଛି ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ମରିବେ, ରକ୍ତ ଖାଇବୁ। ସେ ରକ୍ତ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କେଉଁ ରକ୍ତ ଖାଇବୁ? ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ ଖାଇବୁ। ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ ଦିଅ ହେଲା। ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ କ'ଣ? କାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସ କୁହାଯାଏ? ତ ଗୋଟେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଯାଉଛ ବଳି ପକାଇବାକୁ, ନେଇକି ଯାଉଛ। ବାମଣ କ'ଣ କରୁଛି? ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣି ଛେଚି ଦେଉଛି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଦେଉଛି, କାନରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇ ଦେଉଛି, ତା କାନରେ ଗୋଟେ ପଶୁ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଉଛି। ହଉ ସେ ବଳି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ପଶୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ପ୍ରୋକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି।
আরে লক্ষ লক্ষ নাশ হইবে দেবী রডি ঘাতরে দেবী রডি ঘাতরে আরে নক্ষত্র মানো যে খসিব পৃথিবী আলোকময়ে পৃথিবী আলোকময়ে আরে দেবা দেবী ছন্তি টাকিণ নর বଳି খাইবে নর বলি খাইবে আরে শিক্ষা দীক্ষা যার নথিব সেউ বোদা পড়িবে ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତର କେତୁ 13କୁ 14-15 ଲାଗିବ ହୁନ୍ଦର ସତ ଉପୁଜିବ 17କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 17 ପଳେଇଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 26 ଚାଲିଲାଣି ମସିହା ଅଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଚାଲିଲାଣି ଦିବସ ଦେବଙ୍କର ତାହେଲେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତର କେତୁ 13କୁ ତ ବହିରେ 3 13କୁ 3 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ 13 আরে 39 ঠিক কর ঠিক কয়ে হাড়ু কমার ছাড় সজ নিল এ পৃথিবী এ বছতর সজ নিল পৃথিবী বছতর সজনিল পৃথিবী বছতর সজনিল এইপরি আবার তাঙ্কর সব যেতে ঠার গার সব লেখা হয়ে অছি কাহারি নরইব বুদ্ধি বুদ্ধি হরিবে গুণনিধি ভগবান জন্ম হেবে কোটি জন্ম হেবে এ মালিকার ছড়া হচ্ছে ভগবান জন্ম হবে সে যাজন তাজপুরে সে বিষ্ণু শর্মা ঘরে সে মা হব মা না গঙ্গা দেবী বাপ না হব সে অমুকেই 5 প্রকার 10 প্রকার সে স্থান নিরূপণ করে লেখা হয়েছে ভগবান কোটি জন্ম হবে কেউ জায়গায় ভগবান জন্ম হবে পঞ্চশা কোটি জন্ম হবে ইয়ে হচ্ছে ভগবানଙ୍କର লীলা ইয়ে বিষ্ণু মায়া চালিছি বর্তমান তো আমি আমরি ভଳି কলিযুক্ত মনুষ্য নির্ণয় করে কইপারিବୁ এই জায়গায় ভগবান জন্ম হবে বা ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ତାକୁ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଅନଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓଟୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ କହି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଟି ବୈଶ୍ୟ ବୋଲାଇ କଳି ଯୁଗ ଗୋଟି ଶୂଦ୍ର ଓଟୋଇ ভগবান শূদ্র ঘরে জন্ম হবে কলিযুগের সাবধান তেণু যেতে প্রকার তুমি কই চালিছ সমস্ত কথা ভুল হব কাহারি কথা ঠিক হব নাই ভগবান যোউটি জন্ম হবে যোউটি রহবে কে জানিব তাঙ্কু খোঁজি খোঁজি ভ্রমি ভ্রমি নানা দেশ মোর ন পাইবে লেশ নিশ্চয় খ্যাত করিবুরে তুহি রাম দাস মহাপুরুষଙ୍କର প্রধান শিষ্য রাম দাস দ্বাদশ গোপাଳ সে কইবে ভগবান কোটি জন্ম হয়েছেন পঞ্চশখা কোটি জন্ম হয়েছেন পঞ্চশখা কোণ করুথিবে কেউ জায়গায় আসিকি রহিবে কলকি কেউ জায়গায় থিবে ওড়িশার জন্ম হবে কলকি ও বলদেব এ উৎকলের জন্ম হবে পবিত্র ক্ষেত্র জগন্নাথ ক্ষেত্র সারলা মণ্ডল বিরজা মণ্ডল বিমলা মণ্ডল ভগবতী মণ্ডল এই যে কেতটা মণ্ডল রহিলা এই মণ্ডল ভিতরে ভগবান জন্ম হবে মু কহু নাই কেউ মণ্ডলে জন্ম হবে মহাপুরুষ লেখিছেন বিভিন্ন প্রকারে কেশর নগর সে যাজপুর সে সমকেই জায়গা অনেক প্রকার অনেক মত ব্যক্ত হচ্ছে তেণু আমি শুণুছু সমস্ত মত গ্রহণ করুছু তেণু কেতবে কণ হব সে কিলীলা করিব আরে মো মায়া মোতে অগোচর কাহু জানিবে নর ছার কাহু জানিবে নর চার কাহু জানিবে নর চার ভগবান বলদেব জন্ম হবে দক্ষিণ দিগরে ভগবান জন্ম হবে গঞ্জাম জেলা হও কি গজপতি জেলা হও দক্ষিণে ভগবান জন্ম হবে অনন্ত জন্মিবে দক্ষিণ ভূমি গঞ্জা ব্রহ্মপুর গ্রাম মধ্যে এটা গঞ্জাম জেলা লা এ মহেন্দ্র অঞ্চল এ পাড়াখিমড়ি সব গঞ্জাম জেলা লা এবে ডিভাইড হয়েকি এটা হয়ে গজপতি সেটা হল গঞ্জাম ইয়ে জেলা ডিভাইড নহা পূর্বর ভগবান জন্ম লাভ করেছেন কিଏ কৌছি ভগবান জন্ম হয়ে না কিଏ কৌছি ভগবান জন্ম হয়েকি আঁঠৌছি এসব সর্বজ্ঞ মানে জন্ম হয়ে যাই তাহলে বাহারକୁ ଆସିକିରି କୁହ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଦିଅ ଦିନ ନିରୂପଣ କରିଦିଅ
यही दिन या हम आम जानबू हाँ या है विभिन्न प्रकार विभिन्न सब मत पोषण करी लोक विभ्रांत करी भयभीत करी पैसा रोजगार करने लगी एणु हे सज्जन शरण पश मोर पादे नडर विषय विषदे क्या भय कर नाई ओडिशावासी नर धन्य एक ब्रह्म को कर ध्यान आमर माँ झंकड़वासिनी जोगमाया 14 ब्रह्मांडर अधिकारिणी जोगमाया प्रभु जगन्नाथ नीलाद्रि बिहारी माँ विरजा भगवान जगन्नाथंकर संहार रूपिणी भैरवी विरजा सी आम पाखे अच्छी अष्ट चंडी आम पाखे अच्छा एणु भय कर आवश्यक ना भल कर्म कर भल काम कर भल मनीष हुओ मु आगुरी कही जेबे कहूँ 27 मसीहा आसला बेलू कौन हम से स्थान निरूपण कहब खाली 27 की अपेक्षा कर एबे नाम संकीर्तन कर हरिनाम संकीर्तन कर कली जुगे घरे घरे नाम संकीर्तन हम घरे घरे देवार्चन हम हेले कौन हम कली जुगे घरे घरे ठाकुर पूजा नाम कीर्तन चलो अरे ठाकुर पूजा जे घरे घरे हेब जणे के भक्त नथिबरे रामचंद्र जे जो दियो पूजुथिबो सेटाको प्रथमे खाइबो जे जो देवता पूजुथिबो से ब्राह्मण हो वैष्णव हो साधारण लोक जे जी हो देखिछ महापुरुष जे जो दियो पूजुथिबो से ताकू प्रथमे खाइबो बेकू को मोर वंश आगे सफा कर मन रखिथा सावधान कर दिन महापुरुष जिते बड़े लंका कोट को हनुमान गला सीता ढब कर भगवान राम पचारे लंकार खबर कौन कह अस्त्र शस्त्र बड़ा बड़ हाँ ओषा रोई गजा रोई कौन केते सब अस्त्र शस्त्र कह हनुमान महाराज समस्त कथा भगवान राम को कहले शेष भगवान राम पचार आउ कौन कर कर्म क्रिया ना आज्ञा घरे घरे सुवर्ण कलश स्थापन है गोटे कलश दुआई मुंडिया मार्च ब्राह्मण मान आसी वेद पाठ कर शुणुंट सुना रूपा टंका पैसा डाली चाउल दौरान दान कर अरे ये बड़ी कर्म करते से तो बध जोग नुहति मुझे केमी मारि रे हनु आपर आगे आउ कौन करदेवी ना कौन करती पर राज्य पर धन पर नारी अपहरण करवा गोमांस भक्षण करवा बर्तमान चली बर्तमान घरे घरे पर नारी पर धन पर राज्य पर स्त्री अपहरण करवा मद गोमांस भक्षण करवा बर्तमान जहाँ देखु तो वर्ष संसार चली तेणु महापुरुष कही अरे बेकरे नथिब माली लुंगी पेट पिंधे भली कि भली रामचंद्र रे ए तो देवी हेबे बड़ी रामचंद्र रे अरे लुंगी पिंधा हेबो सारो ये कुकुड़ा अंडा रे से कारोबार रामचंद्र रे देखू बेनी नेत्र है ये धला शालग्राम हो आम आगे थंडा हेल्ले कौन गोटे रोग व्याधि हेल्ले कि चमकिले स्त्री लोक गोटे छुआ जन्म कर टे बुढ़ा बुढ़ा लोकर गोड़ धोई आणिकी पा दे दियो ना तो से शालग्राम टे ब्राह्मण घर जाओ शालग्राम पानी नहीं आस दही पे भल होता एवं कौन चलती धला शालग्राम एवं धला शालग्राम सब घरे घरे दिया जाए थोड़ा नहीं तार धला शालग्राम ए बजार बिक्री रोचे तेणु धला शालग्राम खाई बर्तमान मद खाइले कौन हम अंडा खाइले कौन हम मद माछ मांस अंडा कुकुड़ा जेते प्रकार खाद्य ये हूँ राक्षस मान खाद्य गोटे भक्तर मद माछ मांस अंडा कुकुड़ा गोटे भक्तर खाद्य ये नुह सात्विक लोकर सात्विक खाद्य तामसिक लोकर तामसिक खाद्य राक्षस मानकर राजसिक मानकर राजसिक खाद्य एणु खाद्यपेय को कंट्रोल को आण पर धारेशु मातृवत पर द्रव्यसु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जपस्याति सपंडित तेणु यही भावना यदि आण कलिजुगे बंची रही अरे हरि हरि ध्वनि सबदे तिनी पूरा कंपीब ये हरि आश्रा कला लोकंकु काल दृष्टि नोइब ये क्षमा कर दोष मुहर
প্রভু দুঃখী সোদর প্রভু এ কহে অচ্যুত দাস তই এ দুষ্ট মানকু ডর দুষ্ট মুক্তি ভারা ভর উচ্ছ্বাস কଳି অধারে হেব কଳି আরে হক এ ফেরি করি এবে কইলি হক কথারে থিব হক আরে বারবাটি কিলা মধ্যরে ঘোর সমর হেব ঘোর যে সাউকু খাতক ন সুজি মিথ্যা কথা ভাসিব মিথ্যা মোটু জনে 10,000 ନେଇଥିବ କି ଦୋକାନରୁ ଧାର ବାକି କରିବ ଖାଇଥିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାକି ମାଗିବି ସେ ମୋତେ ଦେବ ନାହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ସେ ମାରିବ ପେପର ଦେଖୁଛ ଯେ ବାକି ମାଗିଲା ବେଳକୁ ତ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଧାର ନେଇଛି ପଇସା ବେଳକୁ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଚାଲିବ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଚାଲିବ ନାରୀମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେବେ ନାରୀମାନେ ସବୁ ପ୍ରବଳ ହେବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ନ ମାନିବେ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀକି ମାନିବେ ନାହିଁ ଖାଇବେ ଗର୍ବରେ ଅଖାଦ୍ୟ ମାନ କୁପତକୁ କରିବେ ଗମନ ମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଟି ଜଇଁ ଏ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବେ ଛାତି ବୁଲାଇ କାଖ ଟେକି ଦେଖାଇବେ ଯୌବନ କାଢ଼ିବେ ଦୁକୁଳ ଦିଶିବ ସ୍ତନ ଘର ଘରଣୀକି ନେବ ଦିଅର ପରକୁ ଘେନି ସେ କରିବ ଘର ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ପୁରୁଷ ମୋଟା ଭେଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ତା ସଙ୍ଗେ ବି ହରି ଘୋର କଳି ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ ରାମରେ ସାବଧାନ ଏହି ମାନସ ଘଟୁନଥିବ ଅଜ୍ଞାତରେ ଘଟୁଛି ମୁଁ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ କହି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଘଟି ଘଟିଆ ଚାଲିଛି ଏ ସଜନ ସାବଧାନ ହୁଅ ଏ ଚିତା କାଟିଲେ କେହି ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ନାଲିଆ ପିନ୍ଧିଲେ କେହି ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ମାଳା ବୋହିଲେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆରେ ମାଳା ବୋହିଲେ ନ ବୋଳାନ୍ତି ଦାସ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ନାମ ନ ଘୋଷ ଏ ନାମ ମୂଳ ବୀଜ ଏ ମାଳ ଦୋଷଡ଼ା ରେ ଏ ନାମ ଥିଲେ ମାଳ କାହିଁ ହେବ ଲୋଡ଼ା ସଖିଲ ମୁଖେ ବୋଲ ତୁ ହରି ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ଦୁଇ ଏକ କରି ତୁ କାହାକୁ ତା ଛୋଟ ସେ ମୂର୍ଖ ସେ ହାଡ଼ି ଡମ ପାଣ ଶୂଦ୍ର ମୁଁ ତତେ ପାଖରେ ବସେଇବି ମୁଁ ତତେ ମୋ କୋଳକୁ ଆଣିବି ହେଲା ମାଳା ବହିନେଲ ବୋଳାନ୍ତି ଦାସ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାମ ନ ବସ ନାମ ମୂଳ ବୀଜ ମାଳ ଦୋଷଡ଼ା ନାମ ଚିହ୍ନିଲେ ମାଳ କାହିଁ ଲୋଡ଼ା ସଖିଲ ମୁଖେ ବୋଲ ତୁ ହରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ବୋଲେ ବଡ଼ ସାନ ସମାନ କରିବ ମୁଁ କାହାକୁ ବଡ଼ କରିନାହିଁ କି କାହାକୁ ଛୋଟ କରିନାହିଁ କର୍ମାନେ ଅଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳିଛୁ କଦାଚନ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲା ସେଇ କର୍ମର ଅଧିକାର ତାକୁ କରାଗଲା ଗୋଟିଏ ଚାଣ୍ଡାଳ ଲୋକ ହଉ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଛୋଟ କହୁଛ ଲୋକାଚାର ମତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଲୋକାଚାର ମତରେ ସିଏ ଆଜି ତହସିଲଦାର ହେଉଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି କି ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନା ନାହିଁ କାହିଁ ସେମିତି ଯାଉନ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛ ଅଫିସରେ ଛିଡ଼ାକିରି କହୁନ ସାର୍ ମୋର ଅମୁକାଟା କରିଦିଅ କହିପାରିବ ଯାଇପାରିବ ତାକୁ ସେ କଲେକ୍ଟର କିଏ ବସେଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁକୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 144 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମାନ୍ୟ ମହାମହିମ ନମସ୍ୟ ସେ କେଉଁ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କେଉଁ ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ମନକୁ ଯାଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛି ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଦେଇଛି ଲକ୍ଷେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିପାରିବେ ତା କର୍ମ ତାକୁ ସେଠି ବସେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଏହା ହବ ରାମ ତୁ ଜାଣିବୁ ଶୂଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂଦ୍ର ବସିଗଲା କିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 144 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଶୂଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଯାହାକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ ତେଣୁ ସେଇ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନୀତ ଆଉ ମୁଁ ପରେ କହିବି ଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି ହିଂସା ବାଦ ଅହଙ୍କାର କରୁ ନାହିଁ ସାଧୁ ନିନ୍ଦା ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ବିପ୍ର ନିନ୍ଦା ପିତୃ ନିନ୍ଦା ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଏ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଂଶରେ କେହି ରହିବେନି ସେ ଥଟାରେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ ସାଧୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ ବେଦ ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ ଇଏ 4-5ଟା ହେଲେ ଗରିଆନ
ସାଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ବିପ୍ର ବେଦ ଦେବନିନ୍ଦା ଏଗୁଡ଼ା କଲେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହବ ବଂଶ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଏ ଘୋର କଳି ଏ ଘୋର କଳିରେ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା? ସବୁରି ଚରଣ ପଡ଼ ତଳକୁ ଅଲିଆ ପଡ଼ିର ଜଗତର ଗୁରୁମୟ ଦେଖ ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ରଖ। ତାହେଲେ କଳିର କରାଳ ଗତିରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ତାହେଲେ ତୁ ଥବୁ ନା ମୁଁ ଥେବି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜୟ।